wa mbondi ya wandikani Meru Virginia Kawira augite ibarikitie mitaratara yonthe ya wandikani Meru ende nande kumania na kurungikwa ni koti batiumba kunenkanira baruga cia wandikani kiri ana bare baerwe ngugiji. Akiaria Virginia augite mbunge ya Meru etebati gwita kigina kia mbondi gwikia ndwang'ine inge akiuga bo ibaitirwe igamba koti barikie ngugi yao na Meru bone ngugi ndwang'ine mwanya. Abisa munene wa mbondi wandikani no Virginia Kawira augite nandi pombite kwitha bakithiria manthu jotara bare babwiti kwitha bagatonya ngugine na nandi bakwandika baruga ciao indi thinaki ni kirigire kire kionekete kuma kotini kurigirio ntububu. Currently to prepare barua ire nonto itonere directions ya koti cia gutwira tuka release barua kana tu publish marito jabara bombite kujukwe marito jai tayari lakini tuti publish nonto koti ni kete turungi ke stage na ito prepare barua lakini tutiomba kwejana mbere onda sire ile koti cia lifted kana ciebedwa citwa kanya kakuthirikiria na kwejana barua. Akiuria ntu baria akiuria baria baigite kambare kotini ibaburi kuretejaniria nikenda bara bombete kujukwa betha bakiona baruga ciao. Ngira Virginia ariwa county Meru eno batu mono mbariti ngugi akuna ndwangi nyingi mono ikwamino ntu bobo lakini guketha kwi mturungikite process yeche irombari yetu ni let them ibatigana na process ite na mbere yomboteria at least mwana oria utinongeo kumutegera mwana oria uthumaira na bangi bao airinga kibarua na kairi tuije shoti njire Meru ni nene na Meru tige karunga matware ga kuendelea kuandikana nonto departments ireta ikingawa tuije of rate antu bakwite kinyano nonto one drugs nonto bakwaga meet inspectors sibitari cheto ikuendelea kuingwa most of the services tizone our prayer process iendelee kenda Meru yomba gwita mbere. Akiuga mbu county assembly ya Meru kemakite nonto bwe kambariri bakienda kwathura mbeca icio wandikani cietwa ng'ine rungi inde kawe kambariri ndekejotejanirwa kabandikana. Ituigitwe our county assembly of Meru iba allocated budget ya kuandikana na assumption ya process itethire kuthira by the end of June nonto mwaka jwa thirikari jwambairia July twambiririe mwaka muthiru July na jwithira June yeje oibarari no bwa process iwe koti ireka kuthira na mbeca ciora cititumiri kukiba utwiru mastir lakini under circumstances koti gatukiria twejana barua public service mbondi ikendelea kwejana barua nonto twambisite process yonde na budget irejani na tutirungamia kira giturungikite akitha atikotonda rirekeberwa mbondi kanenkanira barua kira antu baria ijukitie. Muthuri Murioki, Boru TV.